Sanibonani ku-The Inquitable Podcast, episode 13. Okhulumayo umfundisi uMadume Mbalenhle ngaphansi kwenkonzo The First Apostolic Church Ihlathi. Namhlanje la ngiphethe uBishop Nkambule. Sizokhuluma ngezihloko ezimbili la. Sizokhuluma ngokubusiswa kwabantwana, inkinga esidibana nazo singabaholi, kusokwazi ukuthi size nabanye abaholi nabazalwane bazi ukuthi kuhambeka kanjani. Siphinde futhi sikhulume ngokubhabhadiswa kwabazalwane okanye kwabantwana. Ngakandi kakhulu ngithanda nje uBishop ke kabingelele. Sawubona Bishop. Sanibonani mfundisi Maduma. Ngiyabonga ukuthola leli thuba. uBishop Nkambule, St. United Nation Church of South Africa. Ngiyabonga ukumenywa futhi kule ludaba olujule kangaka esibhekana nazo einkonzweni okanye emabandleni mayelana nokubusisa nokubhabhadiswa. So ngiyathanda nje ukuthi kancane mangabe sizochubeka kusizakale abantu. Ngiyabonga kumfundisi. Ngiyabonga Bishop Nkambule, ngibonga kakhulu. Abaholi singabaholi kuhamba kube nenkinga la ukuthi kwesinye isikhathi asibanika abazalwane ulwazi olufanele okanye sibanika lona siphinde sikhohlwe baze kube khona izinto ezihamba ngendlela engafanele enkonzweni. Ake siqale nje ekubusisweni komntwana. Ingabe umntwana onjani obusiswayo Bishop Nkambule? Angiphinde ngibonge kubaba umfundisi uMaduma. Indaba yobusiso iqala emntwaneni omncane. Yebo. Akubalelwanga ukuthi okanye ukukhethekile ukuthi aze abe neminyaka emingakhe or how many months. Kodwa umntwana uthi angavela emhlabeni sonke sibazali sigada iGood Friday. Yeah. Ngalawa months ukuthi kena iGood Friday seyifikile siya prepare ukuthi ingane yobusiswa. Yeah. Sekuyandlulekela ukuthi asikhonzi la ekhaya. Yeah. Akhule azenze boma 7 years 8 years sesiyobheka lapha kwamalume or kwakhazi. Yebo Bishop. Ahamba angithi siyarojwa phela nathi phela. Okay. Siyarojwa nathi siyarojwa. Yeah. Hambise nathi kuyokufike lawo malanga weGood Friday okanye ikwati. Yebo. Yenkonzo bakhona babusisa nangamakwati mfundisi. Yebo. Bamlethe ke usesenomthetho ukuthi singamnika wona ukuthi ingane yakhula ngaphansi kwesandla sikaNkuluNkulu. Funakala yini kahle certificate nangathi ayibheka kulo sekhulile. Akasafani certificate sokuya esikolweni. Akasafani nalomncane ukuthi kuyena olethwa ngeenyanga asesemncane phela labe inyanga bamfundisi uyibheke sikhonza nabo. Laba osheshi ubabusise yilabo umzali okholwayo nayo konza. Uyazi nama preparation wakhe loyo makubhaliswa ko secretary ukuthi kena sicela nibhalise izingane sinobusiso phela njengoba kuyiGood Friday. Uyalibuka inani lapha uzomangala nawe ke masuyobusisa omdala ukuthi waye kuphi sonke lesikhathi. Uyayihambela uyayiphendulela. Thina sazi ukuthi ubusiso lithi iBhayibheli kuMateyu kwalethwa abantwana abancane wabagona. Uzamgona njani ke lo mdala? Inyawo zihamba phansi. Akafuni nokuphakama bayahleka phela abanye. Donsa ngentshebe. Lithizwi lenkosi wabaletha umfundi wabaphatha. Bese umpriest omkhulu wabagona. Ubagona nje uyambusisa. Ubusiso ke likabili futhi. Asisebenzi ngendlela eyodwa. Omunye mayebusisiwe ngaleso sikhathi suke vele sekabhabhadisiwe noma sisazoyakiyo leyo usuke seyibhabhadisiwe. Kodwa thina abanye ngokuhlukahlukana kweinkolo
Yes. Simbeka nje izandla according to the word of God. Yes. Ukuthi wabagona, wababeka izandla, wababusisa. Selibusiso ke lelo. So bese kuba khona asigceki futhi noma sisho njalo umfundisi wami nabo ilendela bafunde ngayo ukuthi yena mawumbusisile wamchaya ngamaqhonsi nje wamanzi sewubhabhadiso lelo. Kodwa thina siyandlula nabanye ezakwethu. Siyandlula sisese nobhabhadiso. Kodwa ngifuna ukuthi before angena umfundisi silungise lento le yobusiso. Yokubusisa, yes. Ukubusisa komntwana akusho ukuthi sekakholiwe uKristu Jesu. Yebo. Umletha ekhanyeni njengezwi. Yebo. Lithi iBhayibheli wabagona wababusisa. Yes. Kuse nendlela after ekhuleni kwakhe. Inkonzo ubaba umfundisi uthe ihlathi mina ngithe iSt United. Yebo. Umzali uma ekhonza nami eSt United akusho ukuthi lo mntwana ngoba simbusise eSt United sesisho ukuthi yena uyimember na in future. Wow. Uzokhula phela. Uzokhula. Ekukhuleni kwakhe uyikhethela. Ikhethela kunjalo. Khona amagatara, kunjalo. Khona ama-keyboard, khona izandla, khona izayoni. Yebo. Thina singabazali asizukujabhiswa yilento. Yes. Sizojabulela ukuthi emveni kokubusisa. Yes. Uhambe nathi until athathe sakhe isinqumo. Yakuzwa ukuthi ngikhonza lapha. Yebo Bishop. Ene naye ngiyacabanga uzohlala nabo phansi. Yebo. Athi ngiyavuma lapha kumnandi. Kodwa ngithanda la. Sengithanda la. Angithi. Yebo Bishop. Akufuneki mawumzali futhi bese uyamnqabela. Mnike lelo thuba. Yebo. Mangabe kena ngingakhuluma phecelezi ngesintu nje mnike lo mbhedo. Ubuke uhambe emva kwakhe. Yes. Ubheke izinto azenzayo. Bese khani uzobuya ukuthi no lapha ngiyabona kuyakhonzwa. Kodwa 1 2 3 angithandi. Yebo. Angisho ukuthi futhi buya la kithi. Yes. Bheka okunye. So bese babumfundisi wami. Ekungeneni ebhabhadisweni. Sisazongena kiso leso sihloko. Uzozikhethela futhi. Ora uzozikhethela yena ngokwakhe. Tezwa kahle Bishop. Ngibisela kuwe ba. Ngiyabonga Bishop ngoba izwi lenkosi liyasho ukuthi khona baletha kuye abantwana ukuba ababusise. Yebo. Manje ngizokhuluma ngeingane ezimbili la Bishop. Ukhuluma ngengane abazali abangamakholwa. Yebo. Abayitholela enkonzweni. Yebo. Uthi kulula kuyona ukuthi ibusiswe ngoba ibusiswa isesencane ngoba bahamba nohlelo lwenkonzo ulihamba ngayo. Kodwa ingane masorojwa seyindala lethwa indala nayo kulungelo layo ukuthi ibusiswe. Ingakho seyifika indala kodwa kwenzelwa ingane ukuthi ibe sesigodlweni senkosi ngoba kungathi ifakwa esigodlweni la ukuthi kahle hle sifuna uhambe ngalendlela ekhaya niyelusa nifana nabelusi Bishop. Manje okushoyo wena kahle hle empelweni ukuthi yonke ingane kufanele ibusiswe kodwa nomzali kufanele abe nendlela ahamba ngayo ukuze kube lula enganeni ukuthi ibusiswe. Baba umfundisi Maduma zingaphelela ingane ezizalwa yimi. Yebo. Semaye isikhathi sekuzala laba mina engibazele. Yebo. Yilo simbiza umzukulu. Umzukulu, yes. Uma singama leader wenkonzo asinalo nelinqane ilungelo lokumkhaphela ngaphandle. Ngizwa kahle Bishop. Ngoba ulimaza umama umntwana, ulimaza nogogo umntwana. Kunjalo. Kudala ngihamba kule hamba naye la. And then manje lo mama wakhe akakhonzi mina ngimbamba ngesandla lo mntwana. Ulandela ubani ugogo umkhulu. So sekufika isikhathi sokuthi manje akabusiswe. Yebo. Yebo umama wakhe naye ubusiswe la mara ngenxa yobude bendlela azange sahamba nami. Wasala endleleni. Idonki ungalidonsa ngentambo. Yebo. Ulimikise emanzini. Mara mafika lapha ngeke uliphuzise. Kunjalo. Lizoziphuzela lona nangabe lomile. Same apply nabantu abethu sibazalile. Sizobazala basizalele abazukulu. So
asemzele yena akasakhonzi lo mzukulu wami wami yebo uma kufika isikhathi sokuthi sekuyabusiswa mina ngiyakubafundisi ngiyakuzwa Bishop kunabantwana lapha endlini efuna ababusiswe yebo imibuzo ngasese ngavela bakho na bazukulu bami but on that day akusabuzwa lokho kuyabusiswa senza ini siyakhalento yasekhaya ke manje mina leya loya imhlulile sengiyifaka kulo and angenza the best ukundlula umama wakhe and khona lento mfundisi wami evamise yenziwe masibusisa yebo Bishop there's a verse lapha same apply kuMateyu uphu baba wengane siyababusisa siyalenza lelo qala bangekho bobaba babantwana kunjani sibusise umntwana ahamba nomama wakhe nogogo wakhe engekho baba angekho ubaba enyamalelo baba mara senze njani sikudlulise ngoba indaba ikulengane ayikho kulo ongekho Bishop ngizwa kahle Bishop Kambule ukuthi inkonzo noma ubandla noma uNkulunkulu ufuna bonke abantu kube obakha akakwazi ukuthi omunye umuntu angakhonzi ngenxa yephutha lomunye umuntu akhonakale lithe vumelani abantwana beze kimi yebo ene lize libeka ningabanqabeli mina uma ngizoma phambi kwesibusiso somntwana kuyoba wrong nami sengineqala ngiyakuzwa Bishop ngoba umthetho wenkonzo awukho la ustate khona uthi yena ongakhonzi la asimbusisi masingathi phecelezi mfundisi wami uyazi ngendlela sengishilo ngilibeke eqaleni ngathi siyarojwa siyaroja siyaroja bazalwane nomakhelwane angamthatha umntwana amlethe athi umakhelwane wabo uyiBishop ngimisa Bishop Nkambule ukuthi ambusisele ingane uyangazi uBishop and mina angikwazi ukuba qhubeka nemibuzo nani ngikushiya uhleli njalo ungayinkonzweni mina ngiyehla wena uhlelela ngini so manje mina into ekosingiyenze iloko engibizelwe kona wenze wakho umsebenzi qedile ngizwa kahle Bishop ngikuzwile namba ngizwa kahle Bishop Nkambule indaba esindlulisayo leyo ukubusisa abantwana ukuthi abazalwane bazi ukuthi kuhamba kanjani nabaphathi bazi ukuthi kuhamba kanjani ngoba izinto eziba khona empilweni ezinye ezenza amabandla abhidlike manje kuyafuneka ukukhulunywe ngalezo zinto zaziwe ukuthi zikhona izinto ezinje zingalicabanisi ibandla kodwa ibandla malazi ukuthi khona abantwana abazolethwa bazobusiswa abazali bangakhonzi nabo khona abantwana abazolethwa bazobusiswa kodwa abantwana kufanele babusiswe ngoba masuthatha icala lomzali ukuthi akakhonzi ungabusisi umntwana uyobusa uyona kunjalo enye yezinto mfundisi wami yebo Bishop mina ngikhuluma ngezinto engidlule kizo phela kufuneka zona angizukhuluma ukuthi ngichaze iaudience ama-fans of South Africa sikhuluma ngokwenzakalayo Bishop Nkambule number 1 isitifiketi senkonzo asithengiswa i-Good Friday ingandlula ithi seyindlulile umuntu andlulele isikhathi hayeze ngokunyonyoba njengonikodima athi mfundisi uyazi lapha esikolweni bafuna isitifiketi ungeke nje ungikhikitlele bese ungicharge ufaka lo mntwana enkingeni ngoba angeke uthi ungasebenzi esasol uphinde ube nebadge yasesasol kunjalo so ukuze ube nesitifiketi sasehlathini okanye sase St United kose abafundisi babeke izandla so that ukhomba ukuthi yena on that congregation ebeyichubeka that day bowukhona noma bolethiwe ukoniwe mara bowukhona noma uyisana kodwa bowukhona so isitifiketi i-advice nakubafundisi asithengiswe ukuthi uzovela after Good Friday bese kena uthi ke basifuna ecrash amufuna ecrash basifuna ecrash isitifiketi so babhadiso lobusiso akwenziwa lokho iqala naphambi kwaNkulunkulu lithizwe lenkosi kuJohane baletheni bonke kodwa kungabi nesiqi emva kwalokho isiqi lesi
sokuthanda abafundisi abathanda imali yebo ukuthi hayi kungavuka yeah Bishop Nkambule hey 150 ebusuku nje yangena qhalaqaqa akwenziwa ufaka lo mntwana esonweni yena uthatha icertificate awumzali but lo mntwana awusamfakanga kulesi ziba salabanye abantwana ebebenziwa kona number 1 ayisisiko ukubusisa yes asisiko yebo kunabantu nje abanaso icertificate sokubusiswa yebo bakhona banganaso vele abanaso abasazi isandla samfundisi icertificate abanaso sokuzalwa yes ene naso mhlawumbe usisokolele ngoba omunye bazalelwe ekhaya ngenxa yamapena iskopa sasikho kunjalo kwenze ukuthi yena avelele la ekhaya sesifunwa esibhedlela kunjalo but lesi sokubusiswa uma bengathi ngimemezele mfundisi Maduma it's a must yebo because after restoration kukhona la fune kubhobokele khona akubuza umfundisi wakwabusiswa yebo thandabuze kunzima kwakhona lo ukuthi azange wathola isibusiso sobusiswa yes uma kubusiswa esikhathini esiningi kuye kuthiwe kahle fanele baphathwe impunga abomkhulu abantu abangasena sici la emhlabeni abangasenzi next mletha mqabuza hlabutshele intshwebe zabomkhulu yabona nami ngiyazama ngiyakhulisa phela kuphishwa isa kahle phishwa ukuthi izinto manje masingayinaba babumfundisi isibusiso sasenkonzweni sokubusiswa komntwana sikhulu ukundlula zonke sibalulekile injalo ngiyabonga Bishop Nkambule engithandile ukushola icertificate asithengiswa futhi makubusisa umntwana kuba kuhle kube nofakazi ngoba ngeke umbusise enkonzweni kungabi khona ufakazi yes ngoba ngelanga uvela umuntu athayi nesitifiketi salapha enkonzweni bonke abazalwana bamazi bakawu kazwabusiswa nini manje asidayiswe icertificate futhi kufanele umntwana abusiswe ukuze akhule kahle enkosini uthi makasakhulile bese uyayikhethela ngiyayithanda naleyo ngoba vele umuntu uyakhula kufike la ekhethela khona ngiyabonga kakhulu Bishop Nkambule ake ngene kuleyo yokubhabhadiswa Bishop ngena ngaphambi kokuthi Bishop Nkambule abantu babhabhadiswe ingabe iziphi izinto ezingalungiswa ngoba awumani uthatha abantu bafake nje emanzini ngiyacabanga ukuthi kungaba nezinye inhlelo ezingaphephisa abantu ngoba siyababona bahamba nemfula abantu athi uyababhabhadisa umholi bahambe nemfula umholi akakwazi ukubhukusha naye abaleke ngokwakhe siphela ngesikhathi esikuzo sekose yonke into masiyenza nokuphepha siqhabange kwabantu nokwakho umholi uqobo lo ubhabhadisayo ungathini ngelo hlangothi ngiyabonga futhi bamfundisi kulesikhathi esiphila kiso manje yebo Bishop imfula eyayigeleza phambilini yebo iseseyiyo yona yebo Bishop kodwa ngendlela eseyingayo ayisafani shintshe kakhulu mvele why uma before yobhabhadiswa uJesu Kristu yena eyedwa ukhuluma amazwi anzima that is why angazi eqonda ukuthini but according to my mind mayethi ukhona umunye ozayo osezobhabhadisa ngomlilo nangamanzi but ngicabangela ukuthi that is why namhlanje sewubona sekunama swimming pool yes uma swimming kodwa aswaye ama swimming ngoba bakhona bawagcikayo asikhulume ngomfula bathi kufuneka la ugeleza amanzi ahambayo noJohana umbhabhadisi wathi wabafaka kuJordan ngicabanga ukuthi ihlelo lenkonzo ilona ekoselenze izimiso zokuthi before siyofaka labantu number 1 Bishop kunalabantu laba abadweba abakwazi ukubhukuda ukuthi on that day so
babhadisa abantu yebo bishop sesihlelile namaphoyisa they are involved yebo azi ukuthi kuzobhabhatiswa abantu ngiyakuzwa bishop Gambo and two awukwazi futhi ukuthi yena ubona umfula ugeleza okanye bathini ugcwele ya bengifuna linye igama mayile ngibalekele yebo lokuthi umfula uyabona uphumele ngaphandle yebo siyavuma usuku libekile isikhathi sakho yebo kwamina mangathi ngiyangena lapha mfundisi uyabona ukuthi hayi imoto la ingahamba namanzi yebo angeke sizokhulumisa indaba ukuthi izwi selikhulumile isiprofetho asikho ngaphezulu kokuphila komuntu ngizwa kahle bishop funa le ibe clear ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo ayisuNkulunkulu ongabuyele emuva oshintsha isimo yebo uma ngabe kena sesibonile isimo ukuthi yena no bazalwane namhlanje siyabona hayi angenisa lo bekufuna lelo gama mfundisi wami nawo ungenisa impela yekela ukuriska ngoba izimpilo zabanye abantu nawe futhi ongenayo ungabali laba bodwa wena nawuzibala bodwa phathiswa uwe phela labantu ene maye kuyoba inkinga naku bantu sebayabaleka nomfula ena ngeke ugijimisela abantu iqiniso asilibekeni siyakhola nawe ufuna ukuphepha uyaphuma and of which ekuphumeni kwakho imibuzo yonke iza kubani kuwe so ubhabhathiso alisinkinga alisinto wrong umuntu uma ephila ekholwa sekhethile uyabhabhatiswa sibala iminyaka ukuthi from the age of 18 years emabandleni esikhonza kiwo uyabhabhatiswa umntwana okuthiwa ukhonza lapha or ukhonza lapha kunepoint olithintile lemuva mbaba umfundisi ukuthi uyatshelwa abazali na o uyazikhethela na nayi answer uma kufika isikhathi mongakhonzi iqiniso nje lihle awumforce umuntu asambe uyobhabhatiswa akukhonakala ezinye zezinto ezivelayo zibe inkinga yizo lezi ezicostadis besithi usathani were actually usathani is because of lo muntu lo phela mawuyobhabhatiswa number 1 kunemigomo nembandela elandelwayo ukhulula inhliziyo ulahla lokungafunwa enkonzweni nakuJesu ubala ufundela izwi njengoba uyongena emanzini mawuphuma lapha awusakwenzi lokho before you enter uzobe ukuvumile lithi izwi lenkosi mabefika emfuleni weJordan bazivuma izono zabo whereby bayobhabhatiswa ungena lapha emfuleni uvume konke nalokho umfundisi angakwazi so that ube safe angazi uyangihamba kuzwa kahle bishop kusho ukuthi umuntu makayobhabhatiswa umuntu othi ngivuma izono zami ngiqala impilo entsha amen uba isidalwa esisha umuntu osobonile ukuthi ngihambile lempilo sengiyayishintsha ngiyayiguqula sengifuna ukulandela uJesu njengenkosi nomsindisi akabhabhatiswa ngoba esemdala kodwa angakakhethi kodwa ukhetha yena ukuthi ngithatha uJesu njengenkosi nomsindisi bese uyobhabhatiswa ukuba isidalwa esisha siselapho ukuqula from ku A uya ku B and izinto zaka B na kanjani fanele zingafani nezakwa A because of what angithi uthe wena ngiguqula isimo ngifuna ukuba yini isidalwa esisha mawuvuma for instance izono sizivuma wonke emalanga mfundisi ngiyakuzwa bishop uma uzothi ukhuluma endlini umzali athi yazi lokhu nalokhu angikuthandi ene ngenhliziyo yami yonke kunjalo bishop mntanami angikuthandi wena ngiyakuthanda wena mara lokhu nalokhu angikuthandi
kamnandi ngenhliziyo yami yonke and futhi angeke ngiresiste ngikujabulise ukuthi nawenze lokhu ngizawumane ngithi hayi kancane uzoyeka seyisikhathi ngikhulume ngalento yebo so nomuntu ophendukela kuNkulunkulu yebo awungeni lapha ungakashiyi lokho yes you have to clear everything bese uvumelana nonembeza wakho nenhliziyo yakho ukuthi hayi sengiright ngendlela engikuzwa ngayo Bishop ngiyabonga Bishop Kambule ubeka kahle uthi umuntu uyakhetha angeke umuntu aku point A ababhadiswe aye point B alokenza izinto zaka point A ukuthi njengoba lishiza ukuthi uJohana wayebabhabhadisa bavuma izono beguquka befuna ukukhonza uJehova futhi umuntu esikhethele yena abazalwane kosebazi ukuthi bangakwenze ngathi isiko ngoba kunabazalwane sikhonza nabo bathi tanami awuye enkonzweni ngiyazi kodwa ngoba somkhulu woza nje ubhabhadiswe aphinde agcine lelo la ukuthi lokho akwenziwa kusahambelana naloko kuvuma izono ngoba loyo ubizwe esekhaya engakhonzi makaqeda ukubhabhadiswa ubuyele ekhaya futhi mfundisi lithi iBhayibheli uma navuswa kanye noKristu yes funani okwaphezulu ngoba anisesibo bala ngoba seKolose 3 mfundisi amen haleluya funani okwaphezulu yes so that la uKristu ekhona nani nibe khona ngoba nifihliwe kanye na phela once ungena kumgomo kaKristu sewenzise kwabani okwaKristu awufune sele izinto ukuthi yena mara kule nkinga ngiyophuma njani ubaba mphela ubaba Maduma ngiyotshela ubaba ukuthi ngidibene nenkinga athi hayi mntanami don't worry ngizoyisilungisa so na kanjalo kuKristu sangena wabhabhadiswa se ubaba akujiki ubaba as long wenza umgomo wakhe mangikuzwa kahle Bishop Nkambulu ukuthi umuntu esekhetha ukuthi abhabhadiswe kufanele azi lo muntu ukuthi sekangena kwenenye inkolo enemiyalelo yakhona enemithetho yakhona ekunezinto ekufanele azilandele njengalabo abanye abalapha njengoba iBhayibheli lisho ukuthi konke abakuKristu kufanele babe nemisebenzi emihle ukuthi noma bekangenzi kahle sekatshela abantu manje ukuthi ngokubhabhadiswa sengizokwenza kahle ngilungise lapho bengahambi khona kahle njengoba sonke singabantu sinamaphutha isikhathi sokugxeka ngasho nje mfundisi sindlulile kakhulu because mawunganaka into eyenzwa umunye umuntu kufana nokuthi yena mawenza ibandla la ebandleni siza we are difference but to bring them ukuthi yena bazwisise lento oyenzayo la kokubiza isikhathi akuhlukanga nokutshala umbila ozokosowulinda ukuthi ukhule yafundisa and so manje nabantu abala hayi ukuthi uyabancenga kahle mara kahle uyabancenga bona ukuthi bayizwisise le ndaba abanye bathathela kude omunye vele kungamthatha isikhathi kufika abanye bamdlule bezwisise iphiwa ifani so indaba yokubhabhadisa ijule kakhulu nanoma ngathi wasibuya to the next episode sizokukhuluma okunye okuhlukile so ngafuphi nje uma ngizothi mawufinyelele endabeni yokubhabhadiswa kahle usuke sewucleare yonke into uthi ngifuna manje lento ishoyo mfundisi yena ngizolalela lento le engidecide ukuthi yena ufundela iBhayibheli ukuthi lokhu nalokhu kancane enkonzweni yami uma sizoya ebhabhadisweni siba ne7 days ye teaching ngiyakuzwa Bishop yezinto kose uzibuke wena before ifundise ithile ungakabhabhadisi amen usatshelwa nje lapha on that due date once uvumela ukuthi uyobhabhadisa should uvumelene nayo yonke lento esikhulume ngayo so i decision
angeke ujiye ngala uzoyithatha mara uzobe sewazi yena nangiphuma lapha angisakwenzi lokhu nalokhu so inkinga eletha abantu ngasho nje ngamabomu ebumnyameni via ubhabhathiso ubhabhathiso angibhabhatiswa ngoba kusho babami kusho umzali wami makufike leso sigaba ngimtshela ngenkonzo mina ukuthi uyakhula uyazibona uyakhula and mina angifuni ukushiya kusebumnyameni kunjalo angisho ukuthi mntanami ngilandele but akobuka umnyango ongangena kiwo maqeda ube nalento fanele ukuzalwa kabusha ingulube ungayigeza ngithi yona ayigezwa baba ayigezwa phela impilo yayo yona wena ungazama ukushintsha impilo yayo ungayigeza yona ingakubhayizisa futhi 3 days 2 days uyibona ihamba la estupini uzube nekholo ukuthi hayi ishintshile kodwa uthi after sometimes but yes sis nale nto ibuyele endaweni nabantu masiphila ukuye enkonzweni siyoshumayela sisuke siklina nje lo muntu wangaphandle hayi wangaphakathi lo wangaphandle simklinela ini ukuthi laba bambonayo isimilo siphuma ngaphakathi siya ngaphandle the time sobonke lo muntu wabhabhatiswa ngempela ngoba ama 1 2 3 umuntu waziwa abantu baku community yakhe izenzo mabase bamazi basebezuda hayi kule good le beshaya idolbanje le sonto lapho ngiyakuzwa hayi shuthi ubhabhatiswe ngempela so iyenzani ivela ngaphandle abantu babona umuntu omusha elithi iBhayibheli uyisidalwa esisha ngiyayibongela mina la ku the First Apostolic Church ihlathi bishop zazenziwa lezi zinto kodwa zasuka ku Sunday school ngoba masikhuluma ngobhabhatiswa ingibisele engqondweni ye Sunday school ukuthi makukhuliswa abantwana kunjalo kuba nezihloko abayishoyo eBhayibhelini zonke lezo zinto lo muntu uma sekafika ebhabhatisweni njengomholi bombone ebandleni aqhubeke umntwana akhula asho zonke lezi zinto ahamba kuba lula kumuntu onjalo ngoba usubhabhatiswa nje sokuqhubile naye wambona ukuthi udonsa kanjani baba umfundisi I see ihlathi lodwa uma kuthiwa Sunday school yes kahle lapha ku Sunday school akwenzwa lama drama la enziwayo namhlanje kufakwa ama verses lama verses abafakwayo bese siwabona nini manjalo kuthiwa before kushunyayelwa kubizwe nje maybe 5 but yenzani ifundo zani zekhanda kula ukhona umthola khona loya uthi yena mina uJehova ungumelusi wami ayiwesela ini uyayibona ukuthi iyatshaleka lento le ihubo la 23 akahambi ngayo yodwa mase kubizwa kwesinye isikhathi ukuthi iSunday school day or ma fundraisings wabantwana uyomuzwa isikhathi siyakhuluma okunye ukhulile and ekhulile mase kuyobhabhadiswa dala kuthiwa isho isifundo sakho kwakushiwo njalo umkhuluma isifundo sakho before yongena lapha emanzini isho esakho isifundo ene angiqabanga ukuthi bozothi ukhulume ngomalaki awukhulume ngokunikela ebeyigcile kakhulu bokuyiyo yona le uJehova ungumalusi wami phela ugwala uyasaba funa ungene emanzini bona le ndaba uJehova ungumalusi wami anyuke saba noma intoni mara ubheka inguquko after kunabafundisi kunabashumayeli kunabavangeli umbheke lo ukuthi nani mnika nje ithutshana uqeba enzeni kuvunguza ibandla lonke kusho ukuthi uphume nento lapha ukhulile ube nomoya oyingcwele ngoba phela uma ubhabhatiswa bese uyafika nalo moya oyingcwele and akwenzeki baba Maduma okanye bamfundisi wami uthi ubhabhatiswe nje libalele so akwenzeki uyobe angazi angeke ngithi inhlanhla kodwa most of the time everyone mayongena emanzini liyashintsha
ileyo ishoyo if kwehlubani ke lapho umoya angeke ubaphathiswe lishisi ilanga lapha uthi usayoshintsha lapha sewomile no isimo sezulu ubuthathu bezulu bona kubodwa buyaguquka buvumelana nani nalento enzayo ukuthi hayi babhadiswa umntwana kaNkulunkulu uthi uphuma lapha noma ungathi ugodola umsebenzi ufeza ke amen. Ngiyabonga Bishop, ngiyabonga ukubhabhatiswa kubalulekile into efanele kodwa abantu asikhuleni enkolweni asikhuleni singanikeza abaphathi inkinga kodwa senze kahle amabandla ahambe kahle ngendlela enza ngawo sawunqoma umsebenzi wenu Bishop Nkambule muhle kakhulu esizweni ukubusisa abantwana ayikho ingane neyodwa kufanele evalelwe ngaphandle ingabusiswa kodwa ingane yonke kufanele ikhulele enkonzweni yenze Sunday school isikhethele seyindala ukuze kuzoba nokuthula ezweni kunjalo kube nothando ezweni umuntu ulitholaphi enkonzweni akasifunde esikolweni amen ngoba ezinye izinto kufanele sifunde Bishop ukuthi ezinye izinto nje zasenkolweni kuphela esontweni azitholakali kwenye indawo kunjalo angithi ifana nani baba umfundisi wami sekunale style nakudala besikhona but besingahandanga kakhulu angeke uthi awumbusisa umntwana ngoba angaphathanga ikhekhe ikhekhe lelithengwayo Bishop ikhekhe lithengwayo limnani kangaka Bishop uthini manje angeke kwenzekile yonke imizamo makayintombazana wathengelwa irogo lelineni waba muhle nakuyana kushode nje ikhekhe angikwazi ukuthi yena ngithi angimbeki izandla ngenxa yekhekhe akwazi ikhekhe nangabe lisikwelede umndeni ungaliletha even after kodwa ngithanda amagama owashoyo mase uqedelela lapho uthi yena lento le yokubusisa abantwana iyenzela ukuthi nomntwana abe nenjabulo nakusasa makeze yabona kunalento ekuthiwa isithombe siyashuda namhlanje nathi ubuye isithombe sakhe lapha ku room divide kuvuke enye into kuye ukuthi yena nanoma ngabe ushintshe isonto kodwa mina ngibusiswela and wonke umuntu Bishop la abusiswa khona akakhohlwa ukwenziwa yini uyathi namhlanje ngila athi ngakhulela kulela bandla ngabusiselwa lapha ngathi mangimdala ngeza la kodwa akakhohlwa ukuthi ngabusiswa kuphi ukuthi into enkulu injabulisa ukuthi nanoma ngabe umkhukhu netlesithombe masilapha ku divide lelo sonto noma selishintshile yena uthi ngabusiswa lapha and uma uNkulunkulu amfaka ku withdrawing ye budget yasezulwini wonke umnikelo wakhe umixa labusiswa khona une believe ukuthi yena ngaba ngisebenzi ngabe zangikhule ngabe zange beyilento engiyiyo kube azange ngiye lapha yabona manje sithatha izinto hey Nkosi yami asiyeke lesizayithinta ngelingelanga kodwa but ukubusiswa komntwana ake kumuntu okhohlwayo la busiswa khona uthi noma undlula noma sewahamba ngenqovu yemoto ukutshela lo hamba nathi nalisonto lami mara awusonto la ubusiswela nali sonto lami kukhomba ukuthini awukhohlwa injalo mfundisi. Siyabonga Bishop sesisonga siyabonga balaleli kuhle ukuthi umntwana abusiswe kuhle ukuthi umntwana abhabhadiswe kuhle ukuthi singabazali sikholwe uNkulunkulu uJesu Kristu sehambeni kahle amakhaya ethu azokuma kahle singenzi inkinga kubaholi sigcine sesishintsha amabandla sithi kuleya nkonzo ayilunganga kanti nathi asenzi kahle labantu bangabaholi basiza thina nathi sizabona ukuthi sibambisane ngoba sonke siseqembini elilodwa sidonsela ndawo yinye amazwi akho okuvalelisa Bishop Nkambule namhlanje uthini bakuthola kuphi uvalelisa uthini futhi Bishop Nkambule ngaphambi ngikhuluma ukuthi ngitholakala kuphi iadvice engizoyinikeza abaholi esikhona esisebenzayo emkhandlwini kaNkulunkulu ngizofaka isimemezelo sokuthi ngaphambi kokuba siyofaka abantu emanzini ake sihambeni so assessa qala
and mase utholi leyo ndawo I right for wena ngokuyibheka involve amaphoyisa u-involve nalabo abakwazi ukudweba ukuswima angisazi kahle isiZulu ke lapho but you will understand me ukuze bazoba seduze nawe makwenzeka inkinga ayikho into ebuhlungu sumndeni sijabulele ubhabhadiso labanibani some of imideni yethi nayiqeda ukubhabhadisa bayahamba bayo celebrate ekhaya ba celebrate ukuthi wena obobhabhadiso so isidalwa esisha so manje makuzothola sikena so sele manzini wena bobhabhadisa so senkingeni ibhlungu kakhulu so ngiyacela baholi nangonyaka ozayo makosondela indawo zama Good Friday okanye amakwati asenzeni into ukuthi si involve amaphoyisa si involve abadwebi laba ukuze babe seduze uzothola usizo msinyana two endabeni yobusiswa sewushilo umphathi wami asingabi nokucindezelelana ukuthi ufuna kwenziweni umntwana mangabe ufika isikhathi awukho umholo kose avimbe leso sikhathi kuyena umzukulu lo yini asenzeni umsebenzi thina esubizelwe sengivala ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba kuyena siphinde sibonisane mayelana nobunkonzo okanye nobhabhadiso nobusiso inkosi nenze kahle la sihamba khona sizibone izinto ukuthi kuyena sikhulisana kanjani may good God bless you utholakala kuphi Bishop ngikhona ke ku TikTok Bishop uBishop uNkambule mara akubhalwanga Bishop uNkambule lapha ngishilo na last uTeboho we HO ku Facebook ngiyatholakala ngiku angisumkambule ke lapha nguNkambule yes Nkamle yeah uTeboho Nkamle ngiyatholakala bazalwane silandeleni nisifollowe especially nisizakale futhi uma khona enifuna ukuthi sikhulume futhi ngako ake nikufaka ukuthi sicela ngenikhulume ngalo ihloko sometimes sizozicela kini ukuthi sicela sikhulume ngalo ngoba nina mhlambe anikhona ukuthi nibe kubo mabona kude kuma YouTube kodwa ihloko zenu siyayicela nalezi sizishoyo zithokozeleni nisizakale uNkulunkulu akanibusise siyabonga Bishop Nkambule ngiyabonga nami ngumfundisi uMaduma aphansi kwe The First Apostolic Church ihlathi konke esikwenzayo siyabonisana siyakhulisana asisho ukuthi sazi konke kodwa lo hlelo silenzela ukuthi sikhule bazalwane sibambisane seshilo uBishop nisilekelele nani ngehloko nisho ukuthi nibona kanjani kuphi la senza khona kahle ukuphi la singenzi khona kahle ukuze sizokhula sonke kodwa ekubhabhadisweni abaphepha abantu isikhathi sishintshile siyabadinga amaphoyisa siyabadinga abantu abakwazi ukubhukuda abazosibheka senza yonke leyo msebenzi manje asekho umsebenzi esiwenza sisodwa sibandla kodwa egcineni sifuna konke kuhambe kahle singaloku sikhala ukuthi khona osele emanzini khona okwenzakaleni nami ngiyabonga uBishop Maduma umfundisi Maduma ngizamthola ku TikTok Simon Maduma ku TikTok noma Maduma 617 or ku The Incredible Podcast siyabonga inkosi ibe nani nomusa amen siyabonga